Okurugirira ha ripota ya polisi ente 59 nazo zibirwe kwiha mu kwezi kwa mwenda okutomu kwikumi okumwaka ogu konko Obushuma n'oburabe nibweyongyera RDC wa Kyenjojo nawe nagira ngo bariyo nibarwana okubasa kubumaraho. Tukuombeka security teams habya at village level. Tukuombeka security teams zin abantu bano kusanga tukwencouraginga aba chairperson LC1s kuba n'aba members aba security team between 5 and 10. Hariho habaho no kwetomba batura okurwa mu district ya Kyenjojo habasa kuba hariho abebyo kwerinda abarukorengana n'abashuma bace bakwata bakabarekura. Nyonka DPC nyine kweta abasirikare banje nkabatebekanisa abantu n'ibintu byabo mwe especially ombwire ngobu obwa Christmas season. Okurugirira abebyo kwerinda aba embora mukoro na munonge minyeto zeyongyire kandi nubo barukuhendera bibire. Mwina kimanya nti ebyo byanyu bikehere wabasikizwe especially ombwire buno bwa festive season kugamba kweteka hanso akite kyokwibe kyobusoma. Your days are numbered. It would be better kyakubere kirungi nogenda nokole byawe ebijja kumaliro yire muki obusome bw'omaizi. Bwe twano itaga bya bwangu neto tukusakumalira tukwanguhise. Gasha kwa Daniel Bingana.